Pogledajte kako to Hamda ga sjeće. Sa pasadi! Imamo ovdje, pogledajte, tavu. Pogledajte. Pogledajte. Koristim i to je baš tipi tope. Izvoli crvena paprika, bušo. Volim isto crvenu papriku. Dalje. Izvoli biber. Biber isto jako zdrav. Ja ću ovako volim rukama, pošto je ništa slađe nego rukama jesti sve. Danas mnogi se sokaje pogospodila, vi kad ga vidi rukama, vi kad rukama jede. Šta ima veze, prije se to jelo i rukama. Ljubav najljepše. Izvoli sodu šov. Tako. Baza ti malo pomogla. Sad ćemo ovo izmiješati.